Dobro jutro, drugari! Kako je lijepo probuditi se u takvoj lijepoj sobi, kad se sunčiko osvijetli. Onda se premjestiš u neki drugi položaj, u neku drugu sobu. Pa rekla sam da sam Crnogorka, jel da? Barem po duhu. Podsjetit ću vas da smo sad boravimo u Konda hotelu u blizini Puketa. A dječki već djelaju i moji isto. Išla sam tražiti izlaz na bazene. Negdje mora biti. Možda je tu. Idem na drugu stranu zgrade i evo, i on je imao bazen. Wow, znači svaki blok ima svoj bazen. I to jedan bazen na celu tu zgradu ima. Zamislite si vi to. Svaki ima svoj bazenčić. Ma predivno, ja bi to željela. Tropski ugođaj je tu. Wow, ja sam oduševljena ovim Konda hotelom.
Puštajte ljudi dobre volje. Evo ljudi, ja sam spremna za bazene. Agrtač firmeni, zацените. Model. Ispod nas je bazen, как sam već prikazala. Ja idem se malo okupati. Čekajte me natrag. Ubrzo. Pa pa. Ovo je hol našeg kondo. Mi sad izlazimo, ja sam se nakupila na bazenama, pa sušila, dovela sam se v red. Izlazimo i idemo. A gdje mi idemo? Saznaćete točno za par minuta. Samo gledajte dalje. I evo nas drugare na famoznoj plaži gdje uzlijeću avioni iznad glave. Sad još malo prema tom smjeru, još 200 metara i na cilju smo. I imat ćemo famozne video i slike s aviončikom.
ove zamotane, baš ih sam posebno snimila. Znači ovo, koliko ni putujem već po Aziji, koliko sam se na njih nagledala zamotanih, ali ono, ovo je prević, to je prević, jebote. A ja idem uživati u valovima, u bujanju i u pogledu na avione. Pripremamo se k snimanju. Dolazi avion. Evo, ljudi smo ispuzili iz vode napokon. Zabavljali smo sa snimanjem aviona i sad je tu nedaleko na brijegu ima makašnice sa voćem, povrćem i tim tajskim jelima. Naručili smo rižu sa piletinom u ananasu servirano i sad se sladimo sa ananasom i jagodama. Kako je ananaska? Baby ananas. Najbolje i najslađe ananasa. Bolje su njegovi te velike, što smo mi navukli. Ali kod nas ih nažalost nema. A oni su najslađe. Evo, a ja baš klubniku. Jagulja. Ravno na nas leti avion. Evo. Evo ga, od nas 50 metara. Отошел там из-за тržnice. Вот. Здравствуйте. Что это? Evo, stigao moj ananas. Ovako posluži во vrećke. Evo ga to. Idemo sad ga pojesti. Lijepo. Dražen tam je negdje zauzeo napokon stol. I sad mi nekim uvjetom bolje čovječanskim budemo ići. Stiže narudžba. Otvaraj. Evo naš ananasик. Приборы, специи и погляд на море и авиончики.
I vraćamo se našem ananasu. A sad je Boga mi moje vrijeme za slikanje. Ananas jedne ruke, druge ruke avion. A ми smo lagano zakoračili u zalazak sunca. To isto mjesto kao, tipo kao Laka. Njegova karma, opet donese ni to. Naruči Čanga da nese svinku. Dobro, meni se čini da tu tam razlike nema. Pivo je pivo svakako, ali to je principijalno. Mi smo tu ponovo, došli smo na večeru. U stvari nismo išli na večeru, mi smo išli lutati negdje sa skuterom i tu smo došli u ovo mjesto. Ovo je malo luksuznije mjesto. Skroz na pляži, znači ovo je u nacionalnom parku. Se zaboravilo naziv, Surinat, tako nešto. Znači to je sljedeće mjesto od nas, od našega. Ali dijeli nas aeroport, dijeli nas zračna luka. Znači, чтобы od našega mjesta doći tu na ovo mjesto, na istom, mislim, na istom brijegu plažu, ne? Treba obići skroz cijeli aeroport, celu zračnu luku. I to traje. Jer su i gužve i sve. Evo dobio svojeg Čanga, sad je miran. A meni smuti poslužili v plastičnom. Mrzim piti iz plastičnog toga. Zašto kad sjediš u restoranu, očekuješ da piješ iz staklene posude. I tu тебе furuju taj plastik. Mrzim to. Evo, prilila sam si v staklenu čašu, jer to bilo teško. Poslužiti ko ljudima v čaši, ali vjerojatno im je teško prati posle toga. Pa možda zato, ne znam. Uglavnom, mi smo sad skroz na pляži. Tak kak je uz cestu, odmah ide pляžna linija, dosta široka. I tu na ovoj pляžnoj liniji, na ovoj širokoj, su raspoložili se kafići i restorane. Znači, restorančiće, odmah sjediš ti na plastičnim stolicama, a usred plaža. Znači, pod nogama ti je pjesak. Uživaš u friškom zrakicu. Tu nedaleko sad neka živa glazba svira, nije loša atmosfera, sviđa mi se. Ogroman prostor, znači nisi u nekom skučenom prostoru, znači ogromna je ta plaža, široka je ta plaža, puno je ljudi, puno stolova, puno je slobodnih stolova, tako da ovako osjeća se prostor.
То je dobro. Uglavnom, ja nisam bila gladna zato što sam ja v našem kondo na prvom katu, odmah na ulazu, našla sam mali dućančić. Zavirila sam v njega i tam je bili ruski produkti. Kupili smo tam rusku šunku za doručke i kupila sam se zmršene, jer imam kuhinju, sad moram skuhati sebi sama. Smržene kao pelmeni, ali u nazivu unutra nije meso, nego pire krumpir sa vrganjima. Još bilo isto takvo kao pelmeni, znači to je kao ravioli, ne? Ako vam je tako jasnije. Bili sa svježim sirom, to isto jako Rusi voli, znači to je sve kod nas jako popularno. Ali ja sad uzela da probam to sa krumpirom. I sam si doma skuhala, kad sam došla iz plaže, sam se skuhala, najela sam se, ali pak tam nema mjesta unutra, znači to je tako, ovako zalagajte. I u principu nisam ja gladna, sad čisto došla u šetnju, ali tako kako mi smo već tu došli na večeru, da nahranim muža, jer on nije jel. Pa morala samo ja nešto naručiti, tako njemu ništa pametno, a desert uopće njemu ničega pametno. Te banane samo oni imaju, ili miks friških fruktov, ili te pohane banane v dubokom ulju pržene, ne, mislim, u tijestu, ne, obaljene u tijesto, umaknute u tijesto i na tom dubokom ulju kao naše fritule, znači kao fritul, samo unutra je banana i to već se dosadja svaki dan i sve je jedno to isto, ili palačinka тебе ta žarena, kak se to zove ona, sa bananom, ili znači sve banane u svim oblicama skroz. Evo, stigla je narudžba, muže on opet naručil nešto tajsko. Premda tu ima i normalnih šnicljana. I od svinjetine, i od piletine. Ja sam se naručila ribu v umaku od vina. Izgleda lijepo. Evo, sa kuhanom rižom posluženo. Ovo je moja riba, ja не видим tu nikakvog vinskog sousa, još s pomfrijom, kovčikovi nisam očekila samo ribu sa sousom, ništa drugo. Ne znam, ili su neka kriva narudžba, ili to. Bom probali. Ну что, люди, рыба была совсем прилична, совсем dobra. Samo ona nije bila u vinskom sosu i meni se čini da on je čul ribu, a kakvu ribu, meni se čini da je to bilo fish and chips pak. Zato što poslužuje sa pomfrijom i salatom, a to na sliki nije bilo toga, kao prva, kao druga riba u vinskom sousu, ona ne poslužuje se s pomfrijom, nikako. Znači nikako. File bijele ribe, znači kao u nas na moru se poslužuje obavezno sa kuhanim, ili samo s blitvom, ili sa kuhanim krumpirom i s blitvom. Znači v takvoj nekoj kombinaciji, ne sa pomfritom, jer to nikako ne paše jedno s drugom. Ne znam, sad vidjet ćemo po ceni koliko bude račun, što je to bilo u stvari. Ali sam filet ribe bil jako fini, baš je bil sočni, nije suhi, sočni kao ovako, jedinstvena ribica, ili kao na grilju ribica kad je ona zatvorena s kožom, ali ovo je bil samo filetik, nije bila cijela riba. Ribom sam zadovoljna, jako zadovoljna s ribom. Vidjet ćemo koliko će naplatiti nam to. A tako smo dobili račun. Ipak oni računali fiš file s bijelim vinnim соусом, который я там nisam vidjela. Ali dobro, neću pregovarati, zato što riba je zaista bila dobra, meni je bilo dosta, a te pomfri i salatu
Какой увик дрожный. І таква конечна бройка я была. 610 бат. Идемо након вечера, мало протягнуть ноги и прошитать придивным пляжем. Плажами мало подсеча на плажу Сайри на Котао. Из того, что мы были у овом путованию на тем коем месте, как бы успорезила бы то со Сайри Бич. Башенек есть достаточно великий. Чамцы увозят свису чамцы. На нашей плаже нема ні одного чамца. Свисуту. Широко. Рестораны с одной стороны, с другой стороны море. Доста протяженный пляж. Не лучше место. Не лучше, але от нашего мало люксузнее. Фото на самых снимах, значит, ова, то есть не заобилажно ова слика в Таиланду, значит, европеец нема да сколько година, следует има jedno jako lepo mjesto. Опять врачаємося за 10 на вечір. Дома все, smo već u šljemamo, svemo i opet na neku žurku smo naišli, vidite. Opet tu nešto njihova autohtonska, bacit ćemo oko barem, ako ništa drugo. Kajf, ti buš jel? Da. A za slikanje oni isto od тебя деньги возьмут. Массаж odmah tu. Игрочки, то кухня. นี่ได้นะมุมฝั่งนี้ก็ได้ด้านบนเนี่ยข้างนี้ก็ได้นะขอมาหมายเลขแรกครับเลขนั้นไม่เลยนะครับดูให้ดีมีระวัง Люди бинго, играю в бинго. หมายเลขตัวต่อไปหมายเลข30ครับ30กระดานไหนมีวางได้ดูให้ดีที่30และ27หมายเลขตัวต่อไปนี่27หมายเลขตัวต่อไปเอ้า7แล้วพี่พวกที7กับ30พอดีนะ7กับ30หมายเลขตัวต่อไปหมายเลข22ที่หลังมา
ไปได้นะเด็กเล่นได้นะเปิดได้เอาอีกคนอีกวันเลยพร้อมนะคะโอ้หมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสามหมายเลขตัวต่อไปหมายเลขสี่หมายเลขสี่ Наглядались мы все чудо сека. Единственное, что мы тут купили, то на очали, различити от сонца. И наглядались всяких раны, точите вы сады видеть, не? Всяких цвырчков, там жабы, ноги и так далее. Хвала лепо, ничто только я не чу. Есть ту мы не рискировали, ту не манишь за ового, за европлянина, как бы стекол-то. Али за ним ли вы глядать? Видите, самой помощи, и вы уживали в том, у той, как бы это рекал, у том сайму, не? И видели, что стянуть на нем. Vratili smo kući jako kasno, evo i taman je počeo pljusak, kiša pada, a nema veze, sad v noći već smo mi doma, idemo mi pajkice. Vidimo se jutra! Доброе утро, люди. Вeć ми putem, 9 sati jutro i danas imamo veliki planove. Vidjet ćete. Evo, mi smo krenuli s našeg parkinga prema centralnom Phuketu. A gdje ćemo i što ćemo vidjet ćete ako pogledate ovu epizodu.
Da točimo gorivo i idemo razgledavati otok Phuket. Prva današnja naša plaža jutranja je Lempang Beach. Nećemo se kupati, mi smo u prolazu, samo da vam pokažem kakva je. Svi su otprilike iste. Široke, puno sadržaja, kvadracikle, masaž, kafiće, banana, što tu još ima, neke čamce. U stvari sve ima za ovako, za cijeli dan da se provesti, a imaš aktivnosti morske. Evo nas na Surin plažu. Nije moguće to prepoznati mjesto. Mi smo bili tu prije 3 mjesečine godine, 4. I to je toliko skroz promijenilo da je to kao novo mjesto, apsolutno.
Тут я была дикая джунгла. Видите, из-за меня. Сграды, все забетонировано. Там огромный паркинг. Тут все огромно допонуто тех сококлиховых, тех макашниц. Только не было. Тут было 2-3 макашницы и для пляжа. И не было ничего сбетонировано, было само пляжа, песок и то, и то. Дивли свиньи то были. Не знам. Ovo se meni nikako ne sviđa. А мы пак nismo mogli odoliti tim mnogobrojnim kafićima i sve to. Posebno je da tu sad jako lijepo puši vjetar i stvara taj val, što vidite na moru. I tu lijepo sjetnici, sad nema nikakve gužve po restoranom, zato što je još utro. I mi smo odlučili sjesti tu i popiti u lijepoj hladovini, na lijepom vjetriću, sa pogledom na ocean, evo vidite. Koje pičence. Premda meni ne znam, ja sam se, tak sam htjela v Tajland radi tih sokova, radi tih šejkova, a došla sam tu i ništa ne želim, ni mangi, ništa to, ni marakuju, samo taj passion fruit sam obožavala, ništa ne želim, već mi puno kapa toga. I sad se naručila sad palačinke sa bananom i gareći čaj. Držim se svojega. A Dražen bi pil šejk od naranže. Evo stigla moja američka palačinka. Nikad nisam još tu u Tajlandu. Ovaj put nisam dobila kako ona izgleda na sliki. Znate kako mora izgledati američke palačinke? Debele, maličke i nekoliko kamada priljevljene sa nečim. Uvijek je to tako nešto. Vidite kaj to. Znači, kakva njim je tava, takva je vam i palačinka. Kakve u dimenziji bude tava, takva vam bude palačinka. A to što na sliki lijepo izgleda, to nema veze sa stvarnosti. Tako, pa čekajte neočekivano. Сиротине. Yes. Ага, значит твоje 80 košta. U Vali sirotine svi ovi sitni novce. Kaj? Nemaš dovoljno, ne? Htio uvaliti njoj kavanice koje je sakupilo u velikoj količini, ali nije bilo dovoljno. To je sve bila džungla. Vidite sad ovo. Vidite kaj se gradi. Kaj se gradi zgradurine to. Kak je sve zabetonirano, vidite vi to. To je sve bilo blato. Tu je ovo bila cesta.
С овой цесты се скретала ту в джунглу, у блато, и там я была дивля пляжа. И видели сте как изгледал насад. Меморийска плоча за жертвы цунами. Выше о тому погледайте мою эпизоду с Акао Лака. Там посечем мемориал. Što ljudi tu na ovom mjestu, znači isto to što sad bilo na Surinu, isto gužva, isto svašta se nudi, vidite sve te masaže, šta ja znam, ležaljke, sve u ležaljkama, to prije bilo samo pjesak, nikakvih ležaljka nije bilo. Znači dođeš, se raskamotiš široko, a ta je bila linija brega. Široka plaža, sad je to sve zauzeto sa svakimi šatorama, sa svakimi, ne znam čim se zvačem, ne, znači ovo, došao je masovni turizam, ovo što ću reći. Jako mi je žao zbog toga. Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true. So I'm gonna stop looking at you. Oh, I'm gonna stop looking at you.
ovu plažu nisam stigla identificirati. Jedna od plaža, ko zna naziv, napišite mi v komentarju, molim. Jedna u nizu od Kamala Beach do Patonga, znači v tom dijelu. А ми кречемо прямо по Тонгу.
Prelazimo cestu i evo nas na početku Patong Beacha. А мы smo на Patong Beachu, на самом нjegovom početku, sa strane, došli smo sa strane Surina i Harona. I Kamala Beach. Znači, centar Patonga još nas čeka. A tu je prekrasna plažaca, jedna lijepa, baš za naslikavanje. Ko voli to? Idemo je namočiti nogice. A evo maloga Bude. Baš je dečko sliči Budde. Tu se babe naslikavaju. I odmah da ceste taj Patong.
Мальту напоминает место. Это на улице Куцмыши из отеля. А где наш отель? Лиза. Вася, а что ты мне не сказал раньше? Ова главная улица Патонга. Mislim, ova koja glavna vodi do plaže i gdje je noćni život, gdje se nadam na večer ćemo mi i ići. Ali sad po danu, pogledajte kako je to izgleda po danu, ova ulica koja prilazi Patongu. Ова je Patong Beach. Tu dođemo navečer. Tu dođemo navečer. Gdje je tržnica? Где вы это на маркет? Мы проехали уже во что? Или с одной стороны там, а на другой. Идем у Каму, прямо Каму. Прямо в следующем пляже. Чекай. А мы люди сели мало да поставили си руту, како нам и читали из центра. Мы смо ту близу Патонг Бича, на Патонги седимо мы ту. Evo gledate upravo cestu koja centralna ne. Ova je cesta što ide, ona je ta glavna ulica. To скрыли в сене. Мало се разоблачили, zato što smo moji skroz odjevljeni s dugim rukavama, zato što potom врачи nam se возить. Već smo jučer razgovorili u zračnoj luki kad smo snimali aviončike. I ja sam sporila se svoje lice i tako danas sam zabuntana sva koliko moguće, tako da se sad malo se skinuli. Evo, i stali na pečence. Ja sam se uzela latte, одно latte, a muž uzela kao uvijek pivo. I to je to, budemo sad pridahnuli 5 minut i idemo za daljnje naše sljedeće plaže i za glavnu atrakciju koju sam ja danas sebi nametila. Vidjet ćete. Evo stiže reklama za tajski boks.
Люди, а ми smo došli, koliko bilo moguće doći sa bajkom na Freedom Beach i tu još treba pješačić. Ja ne znam iskreno jel se isplati to ili ne, ali kad smo već tu, idemo da pogledamo. Ой, какая малышка тут хода, видите вы то? Пошла к некому, пошла маленькая рыба. А так что маленькая. Комачка. Едем на своем пути, я пробовала заставить нечто. Не реагира. Его кренули, сколько будет траяла, не знаю. Весь мы прилично уморны. От утра мы на путу, люди, время вече около 20. Мы с путуем, это наша još не задняя дестинация. Идемо, води нас до бича. Айде, пошли, идемо. Go, go, go. Go. Taj pas bude nas vozio skroz do bića, ali on zaustavlja se na svakom koraku. Ti nas čekaš, što li? Ja ne razumijem. Ti čekaš nas? Ti znaš da mi budemo dugo išli? Aha, vidiš?
Stvarno ljudi, ja sam pročitala, gledala sam jučer to i pročitala odazive i pisali su ljudi da je taj pasjek i baš je bila njegova slika. I sad ja sam ga prepoznala. Da taj pasjek vas čeka tam gore i onda kad vi se spuštate, on ide sa vama celim putem. Znači on vaš vodi olac. Džungla, džungla, stvarno džungla. Ali vidite, u prirodi smo, daleko smo od ceste. Ta cesta kojom smo se spuštali, ona skroz ne asfaltirana, znači to ona tak. Čisto džungelska, opasna, kamenita i pješčana djelomično. Tako da evo, htjel si divljinu, izvoli tu puzati. A ako si len, onda Patong Beach idealno za tebe mjesto. Zato što si u centru, zato što se vozi taksi, vozi transfere, busi vozi od plaže do plaže. Tam si sve u šagovoj dostupnosti. Sve jako blizu. Ali ti uz cestu. U stvari svi osnovne plaže, te velike, oni su uz cestu. Meni se čini da to možda skoro jedini ovaj plaž Freedom, koji je ovako zabačen, ali opet, on je sad tek zabačen, ali dođete, ako je za godinu dana dođete, možda bude tu asfalt skroz do plaže. Jer vidite kak je Tajland, tak mahnovito se pomahnito što se tiče toga na te novogradnje. Oni su poludili za tim, znači svaki hoće sebi nešto. Nagraditi. Džunglu uništavaju. Sve manje takvih zelenih čistih prostora gdje možeš uživati u prirodi. Sve više betona, sve zaliveno betonu, zgrade, vidjeli ste. Znači, ovo je za meni to baš iznenađenje. Dobro, da vidimo. Lako nam se sad za spuštanje. Ali kad budemo mi penjeli gore pa ovo bude već nije toliko jednostavno. Vidim da su ljudi da i nisu tako debeli ljudi i da je teško ide se uzbrdo. A mi sad tek spuštamo. O, užas! Natrag treba ići gore. Non stop, wow! Evo, cesta spušta se sad sve dolje, znači budem se penjeli natrag gore. To me nimalo ne raduje. Evo, vidite kako je tu sad duboka sjena. Što je prekrasno po vrućini, zato što je sad već pakao vanje 2 sata popodne. I ovo sad mi je ovo godje. Prekrasno. Meni podsjeća na Khao Lak nacionalni park, ako se sjećate, gdje smo mi tam puzali sve. Ako se sjećate kako smo mi puzali tam na Khao Laku, na nacionalnom parku, kako sam ja tam spominjala svu rodbinu i prokljala taj dan da sam ja tam išla. Tu je cesta otprilike iz toga konteksta. I kad već to toliko dugo idemo, znači bit ćemo vjerojatno mi nagrađene za taj spust. Vjerojatno tu ćemo se okupati. Mi smo planirali znači okupiti negdje na neke zadnje plaže. Prema tom mjestu gdje mi idemo. Ali ja mislim da ćemo mi sad tu kupati svejedno. Zato što toliko hodati i ne okupati se i ići opet natrag u brdo, to nije moguće. Sad sam se prisjetila da u ovoj haljini što sad nosim, ova ta dugačka haljina, sad sam kupila ju na Hadrinu. Ja ju dovoljno rijetko odjavljam, ali kad ju odjavljam, не namjerno, ali uvijek ja moram negdje onda se penjeti ko luda. Na neki viewpoint. Evo sad sam se sjetila. Prvi put sam ju obukla. Kad mi bili na Bottle Beach, znači tek smo mi došli u Tajland i 2 noći smo noćili tam na kako se zove, na Koh Phangan, na Bottle Beachu.
Там, значить, овако неприступочна цеста isto, jako uzbrdo. И не асфальтировано, значит, у нас кросс уништено, там есть само песок и огромные те ямы. И я сам вышла там на viewpoint, а там есть страшный viewpoint. Значит, там не там за любителей, там есть за профессиональцев. Там есть страшно пениться. Ако не сте погледали, погледайте самый первый эпизод из Таиланда. Оток Кон Паган. Там я идем. В те хайлени. Замыслите си, в такой дугочке хайлена, скрозь до пода, а ты можешь се пенить и дигнуть ногу на полуметра, на око метр, не, горе, по корневому, по земле, плазить там вово, и в хайлені. Значить, то абсолютно неприкладна одича. А посібно мої япанки, не, в коем ми все пасут на біокову і так далі. І ви бачите за мене, яка цеста. Значить, вона сад іде долі, але овако под 90 по 100 не збердо. Значить, мало поскliznешь и будешь там негде на пляже ведь пробудил. А некуда ушел с байком, видите, из-за меня байк. Как они туда пузили с байком, я не знаю. Ведь чуем шум моря, але još smo se spuštamo i koliko vidim ja odatle, još smo dosta visoko. Ajme meni. Ja sam zaboravila, ostali skuteru donji dio od mojega kupačeva, tako da hvala Bogu da sam još uzela šorte. Inače ne bi sad mogla kupati. Idem se sad kupati u šortima. Evo ga. A baš mi sad friško oprane. I moram sad ih namočiti. Jebi ga. Zaplanirala ih danas još obuće, ali sama si kriva, zaboravila sam gaće u skuteru. Ništa, idemo se kupati. Zvijezda to spava. Zvijezda spava to. Звезда. Моя рыбочка. Уморился цветочек. Ну что, людики, мы с вами на Freedom Beach. Прекрасная плажа, я стvarno се isplaćilo tu ići. Jedini minus da je sad već velika gužva, puno je jako ljudi. Znači ovo stvarno Freedom. Za svakoga pa nešto. Na tom ćošku tam su, vidite, tam su šatore, hrana, piće i ležaljki, sjedeljki, suncobran i tako dalje. Na ovoj strani gdje smo sad mi, tu se samo svi ovako lijepo na pляži, na samom pjesku, sa svojim krpicama i to je to. Voda je prekrasna, voda je wow. Znači, ovaj beach se preporučuje ljudima koje vole stila La Seychelles, zato što je to jako podsjeća na Seychelles. Ili, ko gledal moje epizode, prethodne epizode smo mi bili na Koh Tao. Znači, ovo je a la Koh Tao style. Te kamenja, tu se može snorkeljati. Nismo mi ponijeli masku zato što nismo ni znali, a i preteško je to zanositi sve. Tu je treba doći na cijeli dan, a mi smo tu došli tek toliko da kupamo i moramo ići već dalje. Znači, a la Seychelles, a la Koh Tao. Obavezno pogledajte moju epizodu s Koh Tao.
Pogledajte vi ovo, pogledajte vi ovo. Predivno. Ja sam se našla Lugala opet. Vidite, Lugal? Vidite Lugal? Ne? Moj. Moj dođe. Izvidite se. Mojšte moje ljubečne. Mođonja moje ljubac. Odane moje ljubačke, su las stegnuli. No. Evo ga i našего vodiča. Dešla si? A? Ti nas izgubil? Ti nas izgubil, zaboravil si nas? Zaboravil. Idemo mi doma. Pa pa. Здравствуй. Evo ljudi smo se nakupali i moramo ići dalje, znači moram sad se penjeti natrag tam gore. Recimo pa ove predivne plaže, Freedom, ali to nije za kraći boravak. To se preporučujem doći, ako već budete dolazili takvim teškim putom, doći da cijeli dan i ostati do večere i onda se tek popiti po hladovini, a mi smo idemo sad u nove avanture. Vidimo se. Jedva sam se popela u brdo i hvala Bogu ljudima koji tu postavili ove sjedeće fotelje da ljudi mogu odmoriti nakon toga uspona. Vraćamo se na glavnu cestu prema našoj daljnoj destinaciji.
Obavezno zapratite me i gledajte novu epizodu gdje ćete saznati još čuda zanimljivih stvarčica. Hvala što ste pogledali ovu epizodu do kraja. Ne zaboravite pogledati, uskoro stiže i zadnja završna epizoda sa Tajlanda. Tako da se vidimo. Obavezno lajkajte i pišite komentare. Pa pa!